assembly no ediena. Assembly dieno. No cry no so much. You know, because you had 3,000 last year. How much? No, madam, so after I'm the mental monk. Oh, more. Na make us make us and now I say 2011 and no more pass ya na e was seeing ya and no near semono. Now shall man joy. That if you almost pass ya no, I'm fine ya Jumo, no chess of Mampania Kufu Dubai ya 2019 ya or no Casapa appointment ya Yanton Casana making. Oh, yeah, Jumano. Son was said by ya Kaya Frehon. So what I say, me son me point and person reason. Also na Uber or some may nurses ne doctor see. It's a more field ho. Wafre fia you e kwaso yen kan ho asem enti wo na ye de wa hye ho no mo na munimu de e kwaso ho wafre media na ye adwuma no no ye ne mo na ye one on one wafre enema bi say e kwaso mo me ani ho nkomo ne aka enti se we no ya nkoyi se amfre wa na te ho na hye ho o ye adwuma no watiri ba no wo ye accuse we say wo nye adwuma ye mi wa bi a wo ye nanso e ma bonti mo bi nte e wo say education we no nyina ba out no bi atene ho ase ni nyina ye hunu de e kro ama niema aye frada ne na moma emu because emra no wo ho emra e wo ho pa enti ni papa ku mienu miensa ye na ka ho na afia be no ma enye sesa na wo se ba sikagije enum ni ade sanka adwuma na ekoso a omo beji alright but nke bia ebo no nye beda ho kakra yeah ebo no odin what enti se fie ni bisa na nipa nyame ato na nsa na ye wo ya rahom na ka wo besa abo wa chi ba bia kusie no kra san ka problem so ati ase enti papa adwuma no waje atomo no de wo ye enti esrew bibia wo ho a wo ye contact no frɛ ne nka ho asɛm na obi ahunu baby ogina na de obu mra so no mama mra ne na di nyesa yete wo saa na bibia agensɛm makandi abesie ne okada foi saa yesa aka ho o ye de koka wana aka ho so asase no na ni breba ho no ma ankanye ni afia yankwe why ya wie hase no antime nko pepes na ko bi pepes na ne aye me pacho wo de to aso anesa tie ne asam no ma me to aso telegraphy the bokrata no eni oba penny first lady former first lady ma me Theresa Abakufo Ghana for ya famu de won kran ha abusia no asa akọ wonchi wo asantemantem bia woni ne kunu epe ba bi kura ye no wo mo esa de ne besi ho no ma ye ho hihye nyina na mpofo jesu ya de onso ma report no fine na o kire na adwen wo ho na hia so obo ho no mo se video si bia ye share vice president ba na agyen kwan obi yi ase nya ba bia na ya manyo sem to de bia ya munya botre na wo be konye nkura nzo krofo papa afia kwara de wo ha kofo ma me wo fie to opono me sa de ma bi say me pay attention to it so far as fie ye de ni buo ma no ba bonten so ma no reflect sa ya to opono no about bonten because of politics among you semunti no bi ba panimu ati seye ewu na panifo betitiri afiri nkrofo kuro so abebe shema me enmunyam na ho na mo ye sa de no mo nya sa no mo bo ani wo mo amanyo sam na ewura ni patimu too much na fie bre ne beso ye beka ho asem enti telegraphic ho amane bono no na me krom o ma ya dia Afoman Senior High School STEM innovation competition o na winning enti munyina so munyina mo ho Afoman ma ya dia papa monkoso ana munya ne sanso ho asem de bokrata yi de abane nsam foforo ebi the find the bokrata no so na kanema mpani John kunkofo so kan yire papa bi na wa free mu just say entokura wa ba betu agya ho no edo so ho nsam wa ha and delegate the bokrata no so the abora to force and some so aba be pie mo ewo ha na fe yesi quote bi enra na nam asa omo tag Christian and Islamic sa nyoma bi no and also according to delegate no wo mo ehunu say NDC for na fake yes a quote no nti ya ji wo mo etontoma delegate the bokrata no so eni wa santemantem so MPP offense seat no bia awodo a wo mo Mrasebedwa for ho no ebu 8 ya clear wo so betimi a contest okay mampani ku fon so esun afia menko tweme mamenye call we da bi twen ansa yete se mrantie bia na